ole tun truma chon Christian labua la anda thartur zong hi kan soi to na ni kan sadon lawa Christian labu hi ka hriat chu lo chuan Christian labu en non te asiam thatte atiang vel kha synod worship committee ku ta om ania amaro chu synod thu na om ti na lam chu ni mi alawa Christian labu en non committee an oma chu ho ta chuan pai dan turte pai na sad lu tukte inveng thok tak chungin da lu turte po phim khur takin an tia tin hey council of church in Mizoram kan ti CCM kan ti te kha a om to a ko rang te kan thok tha em ma kan thok kho tha em ma la te po hi a phua tu te po hi a chen Presbyterian te an nia chen Baptist a chen Salvation army tang ten chu tiang chuan 7 day Adventist sa thang te Methodist sa thang te khatiang rang a tang khan hla hi la kho mania phua tu te po hi tin Christian labu hi tu na kan man lai te hi tha me ma collection tha mai hi nia kan hria tangin hei labu to pa hian oma labu rang som ni le pasari atanga la kho mania kan hria la de tur chu Alexander hanti te Alexander labu hanti te hi Charles M Alexander American Evangelist ania chumi labu atanga lak te nia tin SSS kan hanti te Sacred Songs and Solos Ira D Sankhi chumi phua khom chuania chumi atang te po chen kan la nem ma tin RS ti te Redemption Songs ti te WTB Wells Tune Book ti te KTB Khasi Tune Book ti te I khatiang chi I la bu rang som ni pasari tanga la khom khania a hlu em ani tuna hian Christian labu hi en non ania I kan soi to ang khan hla som ni hi en da chua ka nga athar som sari da lu tur ania chu da lu tur ho chu kan an en don ani kan sadon lawa som sari la ania wangin kan soi zor don ani ato pa an hla pai te po hi kan soi tel bok don ani la da belte Synod Executive Committee in Lazaruk somnga tura re langin la som ni pai ni nuwa la som sari da belani ta thunga chung ta chu chatuan pathian mu theilo letu enon limle lomin kan fakache Reverend Dr. Rosiam le na to chong olal pa lom thu kan rilse Reverend C Sai Khuma Pastor Sai Khuma khuwa thim don lalpa letu enon lalukum ti ru Brigadier Van Khuma Salvation Army isu nangma chawin Reverend Rai Bazur riang vai saltang suana upalal din moya lau su ulangin ngai ro upatea Bethlehem arsi eng moi tidal thiang lima upasi rem tluanga ngai te ansil Bethlehem wang khodai uparam din tharasai lo kan nga Christmas lom na ni silal kholiana ramtiam lampanin upasila zar moya mang annai min tuam lai le upasila zar moya thinlung ngui le chawa rumin Reverend Remlal Faka Iswa thiana kacharta arvan lal zoma kangai nat ming moi tak upasi van lal vuana o mangai na vathuk em WBM lal remruata o kadam lai tui pui phone uparo kunga tikana phua tu te le tu te ania mizo ming chau kha kan han soyani seizom zelang Kovel tui fin re zawa hian LB Rasel I thu hian min thlamuan thrin upasila zar moya kan jing kong te chuk choma se Reverend Dr. Aral Than moya Gospel chanchin ri chungai ru Brigadier Kol Khuma Salvation Army chanchin lom om kan lo hriat chu Moses dal ro lua Calvary Tang Cross kathira Reverend Dr. Aral Than moya kanun tui hala leng vela upalal din moya chu jan lungai thak Reverend Zeti Sang Khuma katha vakalta le Jerusalem daya patea nunna thiang lim siam tu Reverend thangura nge ni thangura nge ni ngai te chandam tu thota upa ardinga photu enon
fa pa isua pathian in atir jin ral te ngai ru mo nei tu a o chu anon o ka dam chung ni te hai lo te nu param din thara sai lo ngai te dal pan sual le tha te eng zuala o lal pa va ma ngai eng up sb khuma ema kong dai re remen van la zuata lal pa tu tlung ro pui in nei na chu upalal rin muana ka thara wina zom ta a brigadier kor khuma salvation army la li suwa taun ding het ru moses la ro lu sai lo muhil te thau turin to torot la lian soma he khovel kan chung hin la lian moi pachuau la li suwa tan khovel lak reverend chal liana kadam lai nun don changin upati ro mama leise om na tuam vela ka om eis than chianga lungai na tui pui phone reverend dr alal than moya le van thil jong te ain reverend c sai khuma karo puina tur le ka him na mun patea zain ka oyang hun ral te jong chu sai nu na iswa ne na ka himang dp than buka ne ni than buka hele hi chatun ram ting lo sai nu na ka taksa lungai ma sela sai nu na chandam na la moi sa in la liam soma ka don thin ro puina ram ki zo than siami kan be sei van kana thar moya upati ro mama kanan ram no kan pan me ke upa dr ls lian dula kalung oi zelang upa sai nge nga ramhla taka chuanin upa si than siama heta midelin om maila upa ro lian ralte khovela hian ring tu da chuan upa sang len thanga he khovela thil ka ti zo hunin reverend j lorraine khovel hri om na hnuaya f than chuma damlai ni te hi kola an herliam upati ro mama kapalal thuthleng kianga chuan reverend lal hun lian roi te chun eng ai nuam ram moya om upasi van lal vuana kawan in kia moya eng reverend edwin roland reverend chu khama upathanga ran thlenga tunge lo om ril rulomin joseph thara heni ril rulomin lim takin anon reverend charles wesley he methodist ko thana ni omer reverend charles wesley sunday school min pe ka wangin anon dam chung toy te a hian tilal din tluanga in khong pui chiak to ngai lo lal lian soma khati zong kha ani chuan kha ba ka khan lasom ni kha tu na man lai tang he an pai don bok ta ni chu ti kha ni du tok le phot mayang la pai te Synod Executive Committee in la Christian labu ennon tura hian la zuruk somnga da ni ro se tin lo rel to a chuti chungchuan Christian labu ennon committee lam hian paina sadlutuk in veng thong tak chungin la som ni chau an paya chung te chu thalera khawa vai chung hian chung nung berin a thil ti mak o zan thiang lim moi takin ar sian eng ente chandam tu kan muta edena ril ru se rengla tlang thim chaklam ke ka enang Krista ngai tua buk ton na ni then khat tuima min tharau thiang lim thamuan tu kanlal chandam tu hne na ente chandam na kol eng so isua hnen lam karun pane kanlal pa thamuan na lalpa isua zara chuan rinin ram nuama om ka hria a wana Jerusalem atangin beram veng tu thatak chuanin o pathiani khonga ina kan hmu i chatuan thumin pek te hian le pathiani na tira in hi siam awa hian som nia heng hi om to don lo ani